kanti ke umfundisi Moses wakaWarren so uxwayise abafundisi lekubona sekathi bethe abatobona abazalwane bababitele i-1 on 1 lapho khona bafike bababhadalise imali khona uthi kude eBhayibhelini la kuvuma khona ukuthi bangakwenda lokho ube sebakhothela ke ikakhulu emavesi Loko kuliqinisa vele lelingeke liguqule umuntu kuthi thina bafundisi noma umuntu umprofeti noma umpastori lo nje lobukela ibandla laNkulunkulu noma lashumela abantu kuthi baphenduke akukho emthethweni waNkulunkulu ukuthi nabetakithi sibabhadalise imali kithi before nguthandazela khipha kuqala 500 noma 800 masenda njalo sesiyona uNkulunkulu sesiyathengisa ngaleli vangeli njengoba naJuda athengisa ngaJesu thina bese incwadi lengayisho kuqala kuPetro kuqala sahluka 5 verse 2 lapho uNkulunkulu khuluma ngathi neseluhlu umhlambi wakhe uthi aseluse kahle umhlambi wakhe singabeki imali embili noma inkokhelo embili siweluse lo mhlambi ngelithando nabo umnene ata ahluphekile noma yagula noma unetinkinga naketa kimi umfundisi fange ngimthandazele kuqala ngathaka bhadala imali kuqala athi ke nangasitakala kulenkinga lengimthandazele kuyo etaletha umnikelo atobonga uNkulunkulu atonikela kimi njengenceke kaNkulunkulu so tobonga lapho tinqumele yena lokusuka enhlitiyweni yakhe uthi labo labenda lokho baphambene ikakhulu nemithetho wasomandla uthi umnikelo awusilo licala kodwa labo lebese babhadalisa eceleni lokho akuhambisana nemidaleni yenza bente channel Maswati Justice wakadlamini ngikumathapha